Hey guys, welcome back to my channel. আমি তাসমান রিনা শুরু করছি আমার আজকের রিঅ্যাকশন ভিডিও। আজকে আমি রিঅ্যাক্ট করব রজনীকান্তের একটি মুভির গানের উপর, এবং গানের নাম হচ্ছে অনাথে অনাথে। এই গানটি 1 মাস আগে রিলিজ হয়েছিল, বাট সেটি ছিল লিরিক্যাল ভিডিও। বাট আজকে এটি অরিজিনাল ভিডিও চলে এসেছে অনাথে অনাথে। এই গানটি আমরা অবশ্যই আজকে দেখবো এবং রিঅ্যাক্ট করার জন্য তো আমি রেডি। সো এই গানটি রিলিজ হয়েছে সান টিভি এই চ্যানেল থেকে, এবং অনাথে অনাথে গানটির মিউজিক করেছে ডি ইমান, সিঙ্গার হচ্ছে এসপি বালাসু ভরায়ামানম, লিরিক্স লিখেছে বিবেকা। সো আমরা আজকে এই রজনীকান্তের ইয়ং স্টার সুপারস্টার মেগা সুপারস্টার রজনীকান্তের এই গানটা দেখবো এবং রিয়াক্ট করবো। অনাথে অনাথে এবং অনাথের লিরিক্যাল ভিডিও, অনাথে লিরিক্যাল ভিডিওর উপরে কিন্তু আমি রিয়াকশন দিচ্ছি। সো আপনি যদি রজনীকান্তের অনেক বড় ফ্যান হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ ওই ভিডিওকে অন্তত কি বলে ভিডিওকে দেখে নেবেন, এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমার রিয়াকশন ভিডিও কেমন লেগেছে। সো আজকে শুরু করা যাক এবং রিয়াক্ট করা যাক। সো গাইস, লেটস প্লে। ওহো, কি স্টাইল! এই যে হাঁটার স্টাইলটা কিন্তু ভালো লাগে। அதிரடி சரவெடி தெருவெங்கும் வீசு. ஓஹோ, அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர்ற நட இல்ல புட்ட இல்ல கொல்ல கொல்ல மாசு. கூண்டுல புயலுக்கு வேலை இல்ல, தாண்டி வா கடமைகள் காத்திருக்கு. தூண்டில திமிங்கலம் மதிப்பதில்ல, துணிஞ்சி வா கடவுளே துணை நமக்கு. உறுதியுடன் மோது மோது உலகைய ஜெயிக்கலாம். உனக்கு என்ன ஏது ஏது வானையும் வளைக்கலாம். அநாத பேசுனா அநாத பாடுனா அநாத ஆடுனா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அநாத பேசுனா ওয়াও, அநாத பாடுனா সুন্দর তো। கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர அதிரடி சரவெடி தெருவெங்கும் வீசு. আমি চেষ্টা করতে পারি না। ஓஹோ, காலம் வாழ்வில் பொந்தானது, அதை கவனம் வைத்து முன்னேறிடு. ஆசை மிகவும் பொல்லாதது, அதன் காதை திருகி கரை சேர்ந்திடு. உலகின் அழகு எது சொல்லவா, எதிரிக்கும் இறங்கும் குணம் அல்லவா. உயர்தர வீரம் எது சொல்லவா, சுய தவறுணரும் செயல் அல்லவா. நேற்று இளவேற வேணும், நெஞ்சில் நேர்ம வேணும், மற்றதெல்லாம் எண்ணம் போல தானா வந்து சேரும். இறப்பது இருக்குது, விடியலை எடுப்பிடு, எதற்கும் நீ அஞ்ச கூடாது. கனவுகள் நடந்திடும், அதுவரை வாழ்க்கையில் நொடியும் நீ துஞ்ச கூடாது. அநாத பேசுனா அநாத பாடுனா அநாத ஆடுனா கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அநாத பேசுனா அநாத பாடுனா এই ডান্সটা সেই ওয়াও। கொண்டாட்டம் கொண்டாட்டம் தான். அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர்றேன் அதிரடி சரவெடி திருவெங்கும் வீசு. அண்ணாத்த அண்ணாத்த வர்றேன் நட இல்ல புட்ட இல்ல கொல்ல கொல்ல மாசு.
பட்டாசு பட்டாசு தான் அண்ணாத்த மாசுக்கே அண்ணாத்த வாக்கிக்கே அண்ணாத்த மோதுனா பட்டாசு பட்டாசு தான் খুবই সুন্দর একটা গান শুনলাম। আনাথে আনাথে খুবই সুন্দর, বেস্ট মিউজিক এবং সো এক্সেলেন্ট, মাইন্ড ব্লোয়িং, সো সুপার সং। আনাথে আনাথে এই ভিডিওতে কি বলে রজনীকান্তের গেট আপটা এত ইয়ং লাগতেছে। ওনার বয়স কিন্তু অলরেডি অনেক বেশি, আপাতত আমি এখন মনে করতে পারছি না ওনার বয়সটা, বাট উনি কিন্তু অনেক ইয়ং লাগতেছে। আর ওনাকে কি বলে মানে রজনীকান্তের গেট আপটা এত সুন্দর লাগতেছে, হোয়াইট কালারের। আই থিঙ্ক এটা কি মানে ওদের ওইখানকারই একটা ওই ধরনের গেট আপ, মানে হচ্ছে সাথে যে হোয়াইট কালারের যে ধুতি পরেছে, দেন সাথে হোয়াইট কালারের টি শার্ট না শার্ট পরেছে। তো ওই গেট আপটা খুবই ভালো লাগতেছিল এবং সাথে এত সুপার সুপার ডান্স, এত এই বয়সে এত সুন্দর করে ডান্স করে বলার বাহিরে, মানে সো সো এক্সেলেন্ট, মাইন্ড ব্লোয়িং, মাইন্ড ব্লোয়িং ডান্স করেছেন রজনীকান্ত। আর রজনীকান্ত মানে আমার মনে হয় যে ইন্ডিয়াতে রজনীকান্তকে ওরা ভগবানের মতো রেসপেক্ট করে। আর রজনীকান্তের ছবিকেও ওরা এত বেশি রেসপেক্ট করে, কি বলবো, এত বেশি দেখতে পারে, রজনীকান্তকে স্যার বলে সম্বোধন করে। তো যাই হোক, সেলুট রজনীকান্ত জি আপনাকে, এত সুন্দর করে এত সুন্দর মিউজিকের সাথে এত সুপার সুপার ডান্স করেছেন। এবং এখানে কি বলবো, মানে বোঝাই যাচ্ছে না যে এজ তার 70 বছর এবং এত সুন্দর ডান্স, ওয়াও। আর প্রত্যেকটা সিন কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, তাই না? এবং আনাথে আনাথে আমার মনে হয় যে মুভির নাম হচ্ছে আনাথে, তো মুভির নাম দিয়ে কিন্তু এই গানটা তৈরি করেছে আনাথে আনাথে, এবং খুবই মেলোডিয়াস সং এবং মানে ঝাঁকানাকা টাইপের কিছু গান থাকে না এরকম। তো যাই হোক, এই ছিল আমার আজকের রিয়াকশন ভিডিও। আই থিঙ্ক আপনারা সবাই বেশি বেশি এনজয় করেছেন। যদি এনজয় করে থাকেন তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন, সাথে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। সো ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড আল্লাহ হাফিজ।